this year, St. Jean and Tite Foundation have come up with a project called Create, Integrate, Liberate. This project is for women who are survivors of domestic violence. It will bring together women who are Maltese and third country nationals who are also survivors. It will have sessions which are creative. They will include drama therapy, art therapy, self-reflective writing, photography, and all these creative activities will create a safe space for women to come together, connect and heal. Il-proġett tagħna semmejnieh Arani, Ismani, Ifhimni, Għejni. L-isem tal-proġett jirrifletti x-xewqa taż-żgħażagħ li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba kondizzjonijiet psikoloġiċi u psikjatriċi. Ix-xewqa ta' dawn iż-żgħażagħ hija li ma jiġux imwarbin imma li jiġu mismuha u mifhuma. Biex nilħuq dan il-għan għażilna l-użu ta' drama therapy fejn dawn iż-żgħażagħ ħajġu mejjuna jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom f'sitwazzjonijiet diffiċli. It-theatre artist min-naħa l-oħra ħadd tkun qed hemmhekk biex dawn l-espressjonijiet tinterprethom fi sketches li ħajjiġu imtellajn quddiem professjonisti diversi li waqt xogħolhom ħajkunu jiġu wiċċ imbuċ ma' dawn iż-żgħażagħ. Tfal tal-Port huwa proġett imniedi minn Filmgrain Foundation li permezz tiegħu numru ta' żgħażagħ minn lokalitajiet madwar il-Port il-Kbir ser jiġu magħżula biex jitgħallmu kif wieħed jagħmel dokumentarji osra. Sal-aħħar tiegħu se jiġu prodotti 3 dokumentarji osra. Il-lan huwa li permezz ta' din l-attività daw iż-żgħażagħ juru kemm il-kreattività tagħhom tista' twassal għal kambjament anke fl-ambjenti li jgħixu fihom. Dan il-proġett ser ikun jismu I Am Will, iż-żgħażagħ li ser jieħdu sehem f'dan il-proġett huma żgħażagħ li għandhom interess fil-dinja teatrali. Fl-aħħar tal-proġett iż-żgħażagħ ser ikollhom l-opportunità li jikkreaw produzzjoni huma stess. L-għan finali tal-proġett huwa li żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jesploraw l-abiltajiet tagħhom, jemmnu fl-abiltajiet tagħhom, jattwaw l-abiltajiet tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar ikunu kuntenti li kienu parti minn xi ħaġa li kreaw huma stess. Il-proġett huwa maħsub biex jagħti l-opportunità lil żgħażagħ parteċipanti, żgħażagħ li jkunu waslu fl-aħħar snin tal-iskola biex propju jesploraw il-ħiliet tagħhom kreattivi u innovattivi u forsi ħiliet li jistgħu jiskopru permezz tal-proġett ukoll nisperaw u jaraw kif dawn jistgħu jiġu mwettqa fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum, fix-xogħol, fid-dinja tax-xogħol u anke allura jiskopru daqsxejn iktar il-valur tal-istudju u l-kapaċità li għandhom huma li propju mhux biss jagħtu xogħol lil nfushom imma jagħmlu l-ġid tas-soċjetà li jgħixu fiha. Aħna nisperaw li permezz tal-proġett inkunu nistgħu ngħaddulhom dawn il-valuri. Sir huwa ċentru li ilu mwaqqaf għal dawn l-aħħar sentejn għal persuni jomja jew neqsin mid-dawl li jiġu hawnhekk jitgħallmu ħiliet differenti bħal braille, computer jew tablet biex isiru aktar indipendenti fil-ħajja ta' kuljum. Beyond Sight huwa l-proġett li se jkun qiegħed iqarreb il-komunità tagħna mal-komunità ta' artisti lokali fejn apparti li joħorġu l-ħiliet individwali ta' daw il-persuni ikun hemm iktar kuxjenza fis-soċjetà Maltija. This year, thanks to the President Award for Creativity, COPIN is going to implement its project YIP, Youth and Elderly Explore Photography, in collaboration with Maltese photojournalist Darin Zamit Lupi. A series of workshops on photography will be offered to young people and elderly alike in order for them to explore the themes of Malta's past, present and future. They will also have the possibility of gaining artistic and social skills as well as participating in a fruitful and enriching intergenerational exchange. The Cardvella Foundation provides educational and psychological support to children having a family member who is unwell. We are partnering with Alka Ceramics for this project. We are offering children clay sessions. Through clay, we will help them to express their emotions better and also to work in a team and to be creative. We will be having a psychotherapist who will be with us throughout all the sessions if any help is needed. Il-proġett Equality Music huwa maħsub minn Radio Valo Malta fih dan l-Assoċjazzjoni Down Syndrome biex persuni b'nuqqas intellettwali jitgħallmu jdoqqu instrument bħal kulħadd. Dan ser isir billi mużika miktuba b'mod sempliċi ser tkun tista' tiddaq minn persuni b'nuqqas intellettwali. Permezz ta' dan il-proġett, il-mużika wkoll hija parti mill-inklużjoni.
Opening Doors offers opportunities for people with learning disabilities to do creative and performance work in music, dance and theatre. The Premutal President Award this year allows us to pay for tuition and the rental for our music group. An exciting year of music lies ahead for our music group. From drum circles to drumline, many percussion instruments and new instruments to be introduced, rhythm games, body percussion and much more.